We live, we learn, and we grow together. Welcome to Gen Z Talk Timor-Leste. Hi, beautiful people, amazing Gen Zers. Series susi podcast idane ami hanarang advocacy man ka how ia historia. Nebe atu celebra International Youth Day, nebe magmono iha lorong 12 de agosto. No ami se convida Gen Zers na tolo, nebe maka, they are doing an amazing work yesira ni comunidade ia Timor. So today we have our second episode. Ami se kuliah konaba mudança climática or ambiente. No, ami ne guest speaker se faz na história na experiência related ho mudança climática. Without further ado, let's get into the business. Shall we? Shall we? Let's go. Okay, Hanesan tradição ida. Ami sempre uso ami guest speaker to introduce a little bit about themselves, like how do you want us to, address you, your name, your pronouns. No, agora now, what are you doing? Go, Lobs. Yes, jadi tang obrigado por oportunidade de vermos como how atau partilhar experiência no conhecimento itu vermos how ia relação no isu ambiental ini. Badahulu kalau lu terus hanara lobitus bermain kolej rebolo lobs e dadang ne hanesan jovem demo ativo ia grupo voluntário sira nebe focal di área de liderança dame no mos ambiente ini e how heta how ni paixão ia área ambiente ini mengira how se envolve yang ia Timor-Leste Youth for Peace mos ia nina programa by ambiente ini então nia motiva how atu insa hare kona ba isu ambiental ini e ema da nebe mak inspira how atu hare kona ba isu ambiente no mudança climática ini maka aktivis da global di narang Greta Thunberg, usinya mak inspira how. Tamasera maka Greta kuliah kona ba, nia sempre for challenge ba líder político nacional sira bem mak di nação desenvolvida sira di Europa na ba, ou América, kona ba alteração climática. Então em momento em hira karang ida how nonton YouTube no hetang kona ba link kona ba ninia halo ninia kampanye, anta motiva na how kata. Tamasera mak labar ki kona na ba nia bele kuliah barak kona ba isu ambiente. Em momento ba how la sara kata ita Timor-Leste nos afecta la problema de hanesa na nação terceiro. Então, no momento na bahwa dia o satu haremos problema ambiental ini yang hau koko tu muda ponto de vista tema diferente tama. Dalam barak emang barak job saya barak gosta hareli vai isu sosial, ia problema terceiro, mas be hau koko hareto problema dia beke emang barak sila hareta. I dane maka problema ambiental ini. No husi dane motiva hau i buka pira atividades barak, di atividades regional ou internacional sira de aqui a relação ho área ambiente ini. E momento orgulho de mahau ia 2021 mahira o aplica vai programa Wisely Academic Fellowship, no na baha consegue liu vai área ambiental ini e hau retom oportunidade atu visita Estados Unidos da América e a estado Hawaii, onde aprende com ba estudo comparação entre o insana Southeast Asia no Estados Unidos rasi, sirnya maneira no sirnya política ou sirnya preparação de sobre isu ambiental lebih mak acontece a cada região na nação sermão. Não ainda nem mak introdução para kusihau ou sai mak halo e dadang ne sei na fata envolve em grupo voluntário sira e na fata em paixão bot para ambiente dia. E espero kata hamutu hau karak boluba hana mal konsasier selu kapita hamutu hare baitinia ambiente kudar tin ambiente hanesang amu papa rasi kuliah ni ensiklika Laudato Si kata care for our common home kata mundo lema kita ni uma ita tinggi kudar utansa ita tinggi gasta usang bara gasta tecnologia bara katuba Mars enquanto mundo nem tem uma não insight label hadiah fali problema lebih makaura que existe no problema nem causa si tema nya aksam o halokrasi tangai hau bolu hanu bil funsa sire tatu hamutu ita kokot to hal buat kik nabe fo impacto no mudança buat ba ambiente di udara mundo baya futuro. Obrigado. Thank you. Wow. Thank you, Lobito. Thank you so much. I mean, how attended Lobito I think back in 2016, Amerua, we were in the same group, a youth organization, Timor-Leste Youth for Peace. Éramos outro, itane era veteranos Timor-Leste Youth for Peace dia. No, I mean, agora kuliah será bolo Lobito maine, Lobito niya, your energy, your on your sincerity, on your empathy is still there. Tinapating maksudnya on your paixão ba luta ba será
isu meio ambiente niya sinafating na ba. That's like very amazing to actually see that to also now that yeah, I mean, yeah, this space with us ne, me sente orgulho tebes. No, thank you so much again for being here with us. No, internet lead ba hanya question actually. So lebih tutuir on experiência no on serviço tomang na memang durante no halo menurut one seda isu nebe maka makas diu ia timor relação ho meio ambiente niang nebe maka afeta jovens sira maka nesan seda o pele foto asa lista ka you list down all of these issues nebe maka o hasoro ka o hare durante o halo serviço ya ia timor. Dia pergunta sama capaz teves em geralmente baseado no ponto de vista se te kuliah com problema mental e problema mental também para teves mas bem né how cara foca ba ponto det maka tidak hanya saya tahu aten kata problema lisu né sansa problema também maka agora acontece lá hita nação e mas que governo no NGO sira esforço maka so insa tu combate ba né mas bem how nem sira esforço mesa red sei lá bela atingir saya maka itu tu lutamu tu precisa cooperação colaboração entre governo NGO sira nomos povo sociedade povo sira hotunya contribuição tamane how cara kuliah bar kono problema mental não focal ba helisu ni. Yep. So basically, the most important or the most pressing climate change challenge ka issue ne bemak bot liu agora da daun timor maka according to Lobito nel issue no Lobito mos fano ingona maita no alerta na ita kata it involves everyone ya ita ne cooperação hotu ita ne colaboração hotu mak ita bele nenek muda dene. And of course that leads to our second question, like as a young active volunteer, as a young Emma Bemak so into environmental issues, how do you think young people can actively continuously contribute to address this climate change issue or like inside tabele mitigate this impact of climate change sa itania komunidade? Okay, dia pentas capaz mos halaman kata osira matemi kono ba insai ga geração fon sira itene masaya nasan artilheiro ne bemak se utiliza hodi hasuru bahia problema sira ne incluímos problema ambiental ini hanonoing dene tempo no dia que programa ne be ita bot ser criar programa capaz tebes atu usi espaço dele ita bele fanu malu timorwan sira liu malu pensa sira ne be maka sidau khare tamah problema idane hawa karak bolu sira hotu insaita foti asan rumah itla persi halo buat bot ita kokoto hu bot temiki ka asan ki ne be kita halo asan positivo ki ne be kita halo ba ia itania ambiente ne be ni se fo ni impacto ne be dia ba moris sustentabilidade moris bo ini tamane maka ita kokoto reto identifica problema se ne be maka oda acontece no botebe how hakaraknya maka onsa ita tu serviço mutu entre governo NGO sira nomos comunidade sira tasi kuli hare baya problema lisu ninyen tambah lisu ne rasik laos responsabilidade si governo NGO sira ne responsabilidade mos ba ita sociedade ili liu ba ita ninyen tasi tama exemplo de ta foi exemplo simples o hira kan tempo udan set botebe sempre acontece de liu cidade de lima será disso depois de udan acontece outro dia será acontece disso não se não cari fatin vati então problema na tama será tama governo mulai criar politika dia ka NGO sira mak la implementasi na program dia ka sociedade rasik maka la koi contribuir de soy lisu tu lisu fatin memang governo sira instala uma fatin how tene kata problema barak ebe how la koi kuliah kono politika sa no governo atu halo dene mabe how karak kuliah nudar hansan cidadão hansan covid o insight ne dever atu contribuir podi combate ba problema idane então atu bahau usi how nia ponto de vista atu sai cidadão no media kida itala persia atu halo bota me bo exemplo simples ida de hiro so lisu fate idane hansan contribuição dia que memang ko halo na sa tama dala barak itala la consciente kata ita soy lisu arbiru depois lisu plástico
plastik memang kita soe depois udang tahu mau tahu itu tung ikus ni finalidade musim nabe tasi. Itu hatena kata ya tasi okos sema que existe tasi okos no. Dan maka biodiversidade tasi ikan, koral no animal lubu kira memang koni ni spesies yang tasi okos. Então, digo si tene halo que memang ita halo, soe fuera biru la tuir fati. Ni finalidade nesse, estraga fali ekosistema tasi ni memang existe antes ona. Então, tu relatori no relatori balu memang durante na hau pouco le artigo balu no e referência balu atulu kata itenia be ekosistema aquático tasi ni hetam problema ameaçado maka lihusi lisu plastik minerasi no lisu plastik minerasi ni produti dan memang ite marasik makria lihusi itenia las coisas foi for fatin li seruka fatin lisu ni memang ka governo se instala ona no idamos ligar o político nação ni memang sira la coi controla ba ia importação sa sanse memang honia tipo plastik minerasi. Então, saya dia bote memang hokara fanu bel pensasi itu ita hamutu podia hareno solusiona maka koko atu cria disiplina ba tenan rasi. La presia husi bot sai husi tene quarto larang rasi. Ita koko tokse hau ita sai husi tene quarto tene toba fati. Lisu hira ma kita soet yuna lisu fati. Hau ite tene numalar sai ba to bahia sociedade. Lisu hira ma ita halono. E tama ita la consciente kata plastik ikut sai nessa ameaça bot tira bahia itene moris tambah exemplo simples ini kiri ta soy fuer bahia mota and then udang mai mota tu lori fuer ne bahia lisu plastik nu bahia tasi ne ikan ser konsumo tasi ikan barak mos mate no animal barak kita tasi mamate tamode ser konsumo lisu plastik nu memang kontamina ka poluente ia tasi larang e depois ita hola ikan kusi pescador sira ita hang ikan depois hadat fale morasne ba ita então nie foi ameaça ba ambiente no mos ba tema na saúde hotu amanema ho cara kasa fanu imba belo fensase kata problema ambiental problema de mas seriedade teles seru teles se itala cuidado agora ni impacto se forma ita ya moris continuidade que moris bawing right. I mean point taken on a ponto de dia raise awareness I mean ida nema ka ita Timor ne lack I think one of the things that we lack is the awareness of these issues no idane baseado na experiência mos bangira kalau itu kuliah kona ba isu ambientalnya idane maka jovem bara siro katene konsekuensias itane ação baru nebe metalo no ausente ne lead ba hane pergunta lo what do you think nessa papel educação nia ia pele contribui hodi raising awareness ne pa isu ambiental ne memang kita iya tambah anesen tatene iya itine sekolah rasik tepes mus ita la aprende kona ba la ya lisang I don't know but like in my experience ela on experience iya kala like iya on sekolah ne resa la iya sa lisang ka sa matéria rumah ne memang kuliah kona ba this kind of issue then I think also this issue ne ita nene very timely so that no one talk about it no nema kan pergunta sa Lobs do you think Anessa what are the rules bem papel será maka tenia educação ia atu pele contribui raising awareness kita so capaz mos e hatu hatama dan Anessa ha futi telefon si Nelson Mandela nini nya tete kata educação memang kan saat tileru dan memang bel muda ema muda mundo so kini hatu dia kata ita ia itanya problema ida maka ia itanya sistema educação rasik la implementa educação ambiental ka environmental education tama sira ma hodei dana importante teves tambah vamos ita fiar que todo Hanessa ita experiência ya passaram Hanessa so wahira ita se ia ensino básico no mato ensino primário pré-primário serne ita ia matéria ida na estudo do meio tapi estudo do meio ita estudo geral de tapi ita la foca ali ambiente nini tama nema ka how se lembro hira mitu discussão da hamutu ko membro parlamento sila liu deputado sila hari ko na ba problema ambiental nera sila sala ya tinang kotu ni ena ba sempre vamos kuliah basir kata insa siratu halo politik ro insa para address ka aumenta educação ambiental bahe curriculum itanian tambah jadi importante tebes tambah ita precisa educa de geração fon sira o insa atu cuidado ambiente ne bot simples ida maka sira hanori fal sira insa tu halo reciclagem ne maneira ne dia tebes para tu educa sira no treina sira liu bahe itania aling kuan sira ne sira gosta botin ne hal criatividade antau ita address educação ambiental hanori sira insa tu halo reciclagem benefício dia ku sira reciclagem mas hanori ita insa atu halo separação balisu
Tambah beli nem kata geralmente he Timor Leste, itu na sistema ba gestão lisu né. Ita usa de sistema de mabolo dan dumping system. Significa kata ita colheita ka halibur hotu lisu si sitio fontes aga embolo source of waste nebe mak ia, creu si ita ia. Ita hal separação hina ba, ita langsung halibur hamutu itu sebasoe nebe soe lisu tiba. And then ni final dali ne seda ita sunure, ita hatane kata kon hirita sunu lisu serne. Ni impacto ni problema mus ia. Oke, ni solução maka ita koko to hamos lisu ni que cidade dele baso retiba. Mas ita tem kata ni impacto silo kia, maka hirita sunu lisu serne. Será ma acontece. Gas dioksido de carbono ni mak kita ia diusi ai suar serne. Sabat na vez sabat atmosfera. Ni causa na masera. Exemplo simples ira mudança climática. Mudança climática mau tambah gas ni maka livre hele atmosfera. Pois ni bela acontece mo suba ácida ga, ácido rain ga. De bebele foi impacto makasos ba itene ambiente. Então, maneira yang sama itu combate problema lisu ini. Primeiro, kita precisa criar educação ambiental e também mak saya hanesan sabi ida atu hatoman sira atu kaderniza mentaliza itene alin sira, por atene no insight cuidar do ambiente. Tambah exemplo simples ida, botira soi fer lisu fatine, laoset alin ki konser mahalo la, daruma itene mak ateto hidare yang sitanian o emane liu idade liuti si ita mos na fatin halo kidane. Ita bela nota de kiri telah fatin kulit kita balare. Daruma emane be sate careta ser consumo han rumah ga plástico aqua mamu sira ma acontece sir soy arbiru sira kata oh itra malu saneamento seria be malu saneamento serviço parte saneamento ia sira bele hili la fuerno itla tene kata idenemos ita contribuindo bahia problema lisu mesmo que terá se cria então how sempre kuliah no how sempre hakara close na espera kata lorong ida educação ambiental na bele tahu curriculum educação então ita precisa hatomang ang na husi how agora. Sei agora mak ita na fatin ignoran itla koi preocupa na fatin kono problema ambiental mak ni impacto ba ita mak lama ita mak ba ita geração sama se turmai. No afir kata educação ambiental se sabe nebe mak soluciona ba problema refer. No how optimista kata dene bele soluciona problema ina. Love that. Love that optimistic person in you. Oh my God. Hasn't in this term, like what I see about Lobito, you're very scientific. Like, you know what you're saying, you know your research, you're like, I say what I say and this is what I see and I want to help. The place, like, I can feel that sense of energy and willingness hakara kato ajuda and like being, I'm so glad you talk about like you were sitting home membro governo sira no hatoni idea, like wow, that's what we want. And I'm so glad that I heard it from you like directly. And los do ni sa oing Lobito dehang importante maka itahusi uluk husi tani malarang mabe hane sa oing Lobito dehang hahu uluk mos iha escola hoto bangira governo bele ajuda ho di implementa specific curriculum nebe bele ajuda iha dias iha sira iha project nebe labari ki kwan sira. Yeah, labari ki kwan sira is like they have this project where they have to recycle things, make it out of like good arts, and I think it can also be implemented. Like there, we have talked about it previously. Ami pernah kuliah tanah. Maybe I don't know. Like, sorry, I'm mentioning name, but yeah, like we've talked about it before, and I think anesang like somebody who is so into it, anesang Lobito, like you're so passionate about like what you're doing. Like I really care about Earth. I really care about my home. Like, how can we ensure that young people's voices, Hannes and yours, are heard in this policy making process? I know you've talked about it with Membro Governo Sira, but do you think that you've been heard? Do you think that your ideas have been considered? Or do you think it can be better? Dia perguntas sama capaz dos. E Hanoi hansang sempre Juliana kata na sound dia tulau dia kalau governo mesa resolve mesa governo precisa halo colaboração e população. Hanoi dalam barat kita gosta kritika governo, kita gosta tuda fato ba governo ma kita suarti tene lima. E halo kato ini indicate ne basese, ma be hakulia tu bote bem kau halau antes ono na warda ko sala na fati. E Hanoi maneira de memang cara kita ni liang belbatoi governante sirvo de rona maka primeiro kita tem que convocar diálogo rumah ka la preciso diálogo no formal ga ita la preciso encontro formal ide que cara ita ya relação be dia kusira ita bel ko meeting rumah sira o di hatoi tini idea na be mak kita cara bayi liliu area ambiente ni tambah espera que tong hirita hatoh maneira na be dia kita bel
approach dia pasti sira mos bele considera saya mah ite ni dia bayam ambiente ne hano noing ita ko pansa flexible de por exemplo sekarang ite dia bane ba belu fun sasar hutu ha ko sa fo noing remind sira tarik imi dia kruma ne be makimi karak governo atu hadiah solusiona ko te elabora imi dia sen hak basic basira di so bele criamos programa rumah ga workshop rumah ga training rumah ga capacity building rumah bele cria programa sira ne depois invite sira se por exemplo imi karak hato programa com ambiente ni imbel halo programa rumah workshop rumah como ambiente niña y después imbele invite a secretario de Estado ambiente udah hato ino ingat ida nemo si am grupo voluntário sira pensa sira am nemo ingat kita solusiona ba problema exemplo lisu karek de manera mana sangne hato basira afir kata kirane dalang nebe dia tama hawa tu dia kata kita lagi ka usai tene to manema klasik ona kata bot kita tinggi halo demonstração bot kita tinggi kritiko governo da dia siran sanen sanen kemon siramos eman sa ita pokok tok halo buka tok manera dalang nebe dia diusi tamanem how costalo so maneira resolve problema hanes sang itene presente atual niya e sempre dia dalang dia nebe ma solusiona problema mak dalang dia dialogo então how gostalo no ni kuliah dane no no insa ita bele futi dane atu resolvemos ia problema ambiente niya ita la bele hareli ba parte politica niya mabe hano ine referensi ni dia mus ita bele usa hodi solusiona ba itene problema ba ita ia no hansang how sempre acompanha Greta ni sempre mas que o ideia de beki ni sempre paixão no berani atu challenge be na sound sira nebe maka cria ali indústria fábrica estabelece indústria no fábrica barang ni sempre challenge sira ni sempre kuliah sur sira crítica sira mas iku será acontece Wahira kan ni crítica no ni consegue influência ni mal pensar sira se lo nebe ma cumprir ni campanha de será acontece ni idea ne comece líder se considera no Ronaldo ni na sound sira nebe ma cria no estabelece fábrica sira começa a criar na política quando bom satu selu tasa ba be indústria sira certain selu tasa ba estado tambah siran sang halo tasa nebe baya ambiente ni nebe hono noing ang samai ti timor itena sang nebe ki mabe how fear ka tena sang maki geograficamente itena sang maki mos itena hanoing no itena visão sempre bot tamane mak wahira how kan participe programa saya det how tu wahira representa timor how sempre dia mahano koleser kata ami mai husi na sang maki mas la significa kata ami visão amne mehini ki kan sang ami na sang ami sempre mehini be bot tangne bot nebe how karak fa ba ita manere koko tu Hari governo hanya itene belum, tapi hari kalau governo itene inimigo. Se ita hari governo itene inimigo maka ita selalu solusiona problema. I halo noing asang bote be importante te precisa ia maka create na mindset ne. Ita la bele usana mindset também klasik. Ita koko atu create mindset ita ne be mak mudança musi mindset klasik la. Ne maka ita koko atu se ita kara kita ne liang ne bele batu he governo sino mak koko pensa atu approach sir ho dalang ne be mak dia no dalang ne be mak ita belian dalang ne be mak bele fo beneficio basiro no ita. Hafir kata siramos bele kari kita ne dia ne be dia kata solusiona siramos bele considera ita. Wow. Yo, Lobs, thank you so much. You're giving me a lot of perspective. Like honestly. Oh, tamba ide makane sera I don't know how self reflecting loss. Tamba biasa ne ita ne jovem ne ema sempre dia ita gosta protest, ita gosta akidar mabe sera without like solution, without action, right? Dan asa fanu duni maksudnya fanu duni how sih like Hanesa dia dalam barang nih exactly sente ela dia ya auto Padahal sera dalam barang memang acontece nih ita ba kuliah ita ba hakira ita ba dia tem problema mas ita lá bajo solução ita lá bajo ação ita lá bajo ideia ne bema inovativo ideia ne bema criativo no visible, right? So ita nema laku musi jovens irasa nisane. Don't you giving me like a lot of like hope and sera inspirational steps sa outro dia iretamos no sera dalam barak itarea nessa jovem barak protesta ia rai para rai potposia ne tambah de sera hasente mas que hausala mas be idane hanya sera my opinion hanya observação ita não encala governo hotu ne be maka ia mundo ne ita ni inimigo mas be ita tem que hatenemos kata laos governo tu tanesa, right? Governo balu ne be maka very approachable, very ita bela approach ita bela kuliah dan ita ne acontece thank you Lobs ita ne acontece Timor tambah Timor ne
some like I mean almost like all government like member of government they are good. We can actually go and then talk to them. It's not that hard as your governo, you know, irasil selo. Ita ya timor ne dia. Então, usa oportunidade nessa ita sira ne bema ka serviço ya, you know, nessa saya ativista ka or being, you know, doing all of this social work ka, you know, ka akara ka to halo sira petição ka protesta ka all of that ne usa ne hari ne nessa internet strength ta também itania governo ne very approachable dan simu itini dia. Wow. Wow. Yeah, I just love like literally like Lobito mic drop. Mic drop really. Hare governo hanesang itania belum. This is not what all youth, especially activista sira or ema sira ne berang mana sanesang ita. Like honestly speaking, I am not here trying to speak on behalf of everybody, but ita memang foi sana memang rang manas duni. And I love the fact that Olori be Lobito Lori moso what itane president always say, dialogo. Yo, like yeah, dialogo mag bele soluciona buat barang. Because we're not here like trying to continue to funu para like this is all your critics, but you're not here with your solution. Like, how do you think we can come with a solution when all you have is your critic? Like what Lobito say, siramos ema hanesang ita, siramos pasti simu itania idea, maybe itania cara or itania meus o insato approach sira nemak importante. What Zola just said, creative, bring your innovative ideas to the table. Speak up. Most importantly, hanesang abrantes before anonymous maita. Speak up, but please come with a solution that is innovative. Oh my God. Also, Ella, how can I that? Hanesa, sorry, loves. How think like I need to let it out. Sira, Hanesa, Sira, la pera atau asum kata sira hatene. Tama si asonyo Lobito diyan. Siramos ema. Sometimes sira haluasa. Anta they need somebody to tell them, hey, actually this is one of the way though. Anta ita kanya laki danesa. Tamba ita assume to na kata sira boto na be sira tene boto toto sira tene boto toto sa. Idanemos halai ba. That's true. La os ba povo no governo vamos essa geração com geração tuan. O ba uang ho. Panene sirnia pai sira of main sira. You know, idanesa ita sa assume to na without actually telling the say ita ne problema ita assume ulo ko na ta. Idanema kla di assumption ne kanya la di thinking, you know, like let it out sa kuliah saya. Go Lobs, go. So hal sa ulian kata bote memang observa kata maioria haula foi especificamente basicemos bote memang observa no nota kata dalam barak ita gosta foi ter opinião mas beda rumah itu maneira masalah memang sempre kuliah telefone kata foi opinião é verbo mas o insato foi opinião é arte ida kata bursi persi arte taman memang gosta slogan musik mau sir arte muris ini kata arte ne muris selah muris lah arte significa kata lah arte mate taman memang arte ne muris tang arte ne tebel aplique era ser de antang taman mau yang sempre se motiva bil fensase kata mudar fensase ida ita tinggi mentalidade no ini kata selifuang na fotisi avona narasi momenti 2019 ya programa ida nebe maka telefis participa itu untuk kami hangkalan na mutu abonana ne momento nebe havalian kata momento fura kida me hau tama bel tu diretamente assisti ho líder histórico ida nebe sama sama masang ida e mensagem nebe maka haula lua hana muris toma kusinya maka di telefone simples de fuang na be simples be na kuno metafora nidian sana sai jovem foi sai ida tem que hanoi ni os inglês que tem que think outside the box so ida nema ka sang fanu hau kata close ni dalam barak asang ita koko tu hanoi ni inside the box letos koko inside hanoi sai falusi outside the box ida so tamane man soing hau kuliah barak no kono ba botseroing ne importante maka ita koko tu hare problema ida mai perspectiva ga ângulo nemo diferente ita lebih hare balos ida de odi kritika ita tem hare ângulo diferente nebe hau bote mem hau nota kata dalam barak haula desculpa haula la indica ba maruma ba hatu kuliah kata en geral la barak ita internet sala lifon da kritika narasi antang dalam barak ita la haturi tinangan sa emana be kritiku mabe haturi tinangan sa emana protestador tam emana memang protestador ni hatene ma insulta no protestare ni hatene satu fo solução mas emana memang kritika ni fo ni opinião no ni counter argumento sira mabe ni fomos ni solução kira tam memang
ita ting hili dan memang saya memang kritik pun signifikan kata ting memang solusi ita lebih memang protes dari hatulu 5 net mabe na kontribui di solusi bu nah no ida memang kita fanu mal pensa serotu ana sang hau pensa rotu no la significa kata kuliah sen ham hatene libut hotu la hafir kata kamu sia failansu hamu sia botu mane persi hadia mo sanesa ni fone median kata timor na to fura ita hamutu la hamutu bawen tamane se ita mesakret lo ditene ego ita selah mudansa mos koko hakua kema hotu ia diversidade ni nalara hafir kata ita seluruh mudansa radikali de ba itene na sang di ba problema de mak ita karka tu solution ba. Thank you, Lobs. And that's on period. We end the discussion. Mic drop. Thank you, Lobs. Like honestly, I don't know how many services durante ne sa halo ya. Sera cyber review sera bay na sam selo khare ema jobbing sira niya, being activist ya jobbing sira jobbing a review niya. But like you giving me another perspective, especially like local youth perspective, sir. Then it's very different ka itare social media and it's a shopping site brutal like angry and stuff, but you just give me like the other side of the coin, and so amazing to see that. Thank you, Lord. Kalau karena itu continua kali ka. It's like, yeah, you own the mic, you drop the mic, and bye, end of discussion. Like nothing else, bro. Like nothing else. Like Hasente, I think oing zola diantana. Let's all take whatever lobito fayo no itane ane hanesang refleksang ida. Like personally, it's a great reflection my hahoto. Nebe, I think if ita go around this all the time, ita ni diskusang sa lahoto. Nebe, let's move to the next session. Zola, let's go. Right. So lobito question hoto na. Agora ito tama ba ya audiency niya question, right? Audience question, we call it audience question. Ami hili pergunta ida usi audiensi sira ni pergunta ya Instagram. No, ami kan ko belum itu tata. Dan question is a bit fiery sih, nebe. Please don't be diplomatic. Hatan sera maka okar kata, right? So the question is, has recycling activities ka organization ka workshop sira Timor ne impacted Timor Leste in a big way? Has it changed? That's the question. Ya, how tanto será maka hore no saira maka how bele no horing kata ya how beling iya kata relacionado be perguntas how beling sim bele mabe la significa de mudança né totalmente mudança queras lá ya how kata step by step bele ia aproveita a ocasião né how a cara kato how ne aprecia ba governo anterior e o secretário de Estado do Meio Ambiente nebe ma tamanho perguntas que com uma recycling so how ne kona então how aprecia ba senhor ex-secretário de Estado do Meio Ambiente também se implementa no programa de zero plástico então no ia governo fundo né vamos contente também o hira programa governo fundo sai botin nebe haware uluk maka ambiente ni então ini bah lele kata sim governo fundo sekarang continua na fatin implementação programa zero plástico no fier kata claro que problema ambiental é barak mas agora ita kata problema lixo plástico mas problema ida itu tem nota kata problema que agora kita soluhi so relacionado ao recycling no fier kata ita mas agora ihana be companhia serema halo be halo reciclagem ini how bel yang kata mention kata hanesan kalte krasi nomos Mercy Corp tu siramos serviço macastos quando bom satu halo halo reciclagem ini how bel yang kata exemplo concreto de bema ka orap sira halo no kita bot selo bele lo raik bila olahraga limar ia farol no ini ia torre de farol no ini bane ia pavement no se tau herai ne na bane lo sir halo de cimento na base halo si produto plástico tu Javier kat se ida nema ita continua na fatin no governo na fatin apoio programa sira usen jo sira no dari governo sini programa dia katu halo reciclagem ni Javier kata ita na problema ba lixo plástico na bele solução mas Javier fala man song hakuli antes na kata problema ida ne atu fo solução la oset governo red la oset NGO sira incluímos ita cidadão Timor sira também ita bele direito na direito mas kita lo kata ita mos dever ita dever mas era contribui si parte nema kita bele no ida nema resposta na me hawil hatama pergunta sira ne mas karik ba ida na be fo pergunta mak nya algun satisfaz a resposta dele bele informanya ni bele reach out how kami bele ia buka tempo rumah atau ambil diskusi dengan tambah hanono ita pesia troca idea bamalona capaz de tampar how bele cara krono sisi perspektif hamos bele perspektif fel memang kawia basira no fier kata ka hamuto kita bele
Thank you, Loves. Everybody, listen to Loves. So, but ini na vema usa pergunta ne, ini será satisfaz. We're gonna put Lobito ni social on our description box. Ini pele reach out for Love that ini pele, halo coffee chat niya, ba coffee shop sire Timor, ba será buka fatin tempo no fatin dia rumah kuliah Lobito, trukai dia, no halo kolega, honestly. So thank you, Love. Thank you, Love. Thank Ella. you so much, Lobs, for your answer. I think your answer really has wrap it up everything, and the fact that you really allow people to really come and talk to you, so humbled of you. Period. Look, a young person na behalo voluntário barak serviço, but still there. He's available. No, ba pernah bato na Hawaii. Listen, yeah, you reach out to him if you have any questions or anything related to environmental activities. Reach out to Lobito. Lobito will connect you with people or learn together with him. Let's all learn together. Hanesang Gen Z niya slogan. We live, we learn, we grow together. Yeah. Okay, so let's move on to our rapid fire questions. Ita here not question, more like statements. So we have 5 statements where you can only say a yes or a no. But statement 5 na. So, are you ready? Yes. Okay, let's go. First statement. Mudansa klimatika ne mitos kabosok det. Lie. No, okay. Hanya asang lorong kontribui bagi mudansa klimatika. Yes. Ooh. Accepted. Gen Z sira idade sedau to atau colher sobre mudança climática. Lie. No. Okay. Accepted. Mudança climática ne acontecimento natural ida. No. Okay. He said, let me think first. Okay. That's a tricky one. I know. The last question. Nação que sira nessa Timor-Leste, la responsabilidade baixa mudança climática. Lie. Hey, No. okay. So that's the end of our 5 rapid questions. Do you have anything to elaborate or do you want to add something? Ya, mensagem para kita atu forma ina fatim ba mal pensar kata cuidado ambiente, tambah cuidado ambiente no cuidado itene mundo no itene uma. Tambah setelah cuidado agora, selos matu cuidado no prepara ba itene geração de turma. Se o lorong o cuidado copa tu cuidado no ambiente no prepara fatim be dia ba ni geração de turma. Koko atu aplica no prática ação no bema o halo né, mas que kikuan ação positivo no kikuan mo safir kata nesse foi impacto nebo de bebo. Anesang ia grupo usia mini triar Timor-Leste rasi kami mai hamne moto ida maka kami filosofi ida maka small action big impact kata ação no be kikuan mo safir kata nesse foi impacto no bebo. So itulah pesia lebarak tan ni point medane. Small action, after big impact. Yeah. And that's on period. Thank you, Love. Thank you, Lobito, for being here on our space to share with our community. Gen Z is a community. And of course, we really appreciate everything that you've shared with us. I believe that Zola and I, nasan sa how Zola too, amningrua aprende barak loso si Lobito, and how espera kata kolega sira nebe makagora daung ronamos sira aprendemos bat balo musita. I guess this is also something small that we can share to one another and that we can all learn from one another and of course grow together, period. We grow together. Exactly. And that concludes our talk today. And we would like to thank you, Lobito. Thank you so much on your time, on your effort, and also on your knowledge, really. On experience, na bema ko pakarapar na ami. Thank you so much. Dan hausente we hope that small community, Gen Z community ne bela aprende, no bele improve, no bele aprende pod barak yuta husi internet of on lorong niya. Right? So Ella, you wanna do the outro? Sure.
Colega Sira, Right. kita haluha, check out Lobito ni Instagram and niya all socials. Bahira ini niya perguntas rumah no hakara ka tuhola parte e atividade ambiental rumah. Imi bele husu Lobito, reach out to him. He's actually very active, very responsive as well. And don't forget to follow us on all our social media accounts. Our Instagram is at Gen Z Talk Timor Leste. We have our YouTube, we have our Facebook, and soon we'll be having our TikTok, Gen Z Talk Timor Leste. Ate logo, guys. Bye. Bye. Thank you.